Pamirsa pelaku perjalanan saneng ranjing ke Bali saking pelabuhan Gilimanuk tur saneng laksanayang rapid test saya nincap ngantos langkungan selai tali diri dawa kemargiang nyane pembatasan pelaku perjalanan. Ring kawentenan inucap kepanggih hasil reaktif untuk 16 sepat diri. Arisante mausang ringgala wuku ungkuran angga saneng laksanayang rapid test saya nincap ngantos yu satak diri araina. Ngeninit kawentenan dasan sopir saninenten laksanayang rapid test turkeni peneriksaan ring mengui Badung manut gugus tugas sangkaning wenten penguwahan skenario alur pemeriksaan. Utamanya nih indik protokol kesehatan ritet kaleng laksanayang rapid test. Rau mangkin rapid test kepusatan ring TIC utawi Teluk Gilimanuk. Sedurungnya nih wenten kali gena jelitunglilnya nih ring kantor kesehatan pelabuhan. Kawentenan angga sanesideng ngelintangin peneriksaan santukan gena parkir saking pelabuhan ke TIC talerno batas. Tangkaning peneriksaan ring mengui inucap, rau mangkin sampun sayan eling para supir untuk ngelaksanayang rapid test. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.